Pui bek man mo mane ani suan ingani khalai manipura boina thleng mek chung changa report pek thei teo mem boin lamte ngai ven le de wani ole a thei suan report khamin pek sak ta che tro ni tiro hey azonga za chuan dan lo se fai kilkel lo ni point voina manipura thuthar chanchin kan han riat te amati amin kan riat ang te report kan ron pele don ani a ole ichuan amma saberin report kan pek ma in kan channel min lo ngai tlak sak tu zo fa ko vela om zong te kha du sak na le za na chibai karon bu masa Manipur zo fa te kan chen na mun rang thil tengte amati amin kan ron report anga more lama chuan tukin jing dar rukatlanga zanin dar ko thleng khan engma thil du lo thleng a lowa curfew ero jong voina an tla dul lo curfew kha ala dinga tin kan han riat tur pakhata kan du chu October ta nikuma kan volunteer mi pasari an man tene tun buai no nung ber ti mayang khata kangpuk pi kan visual ting no pal ku ki in pi an ho tu mi pani an man ate kha Assam Rifle ho ke KLP a kan an lada arenga an ni ho kha zonu hovin an duty pui renga ni ti kha kan han puan bel ni se ti chuan mundang tuna tingno par district hen omhi chande dania tukin jing dar khat le dar ni ti borve la khan thil du lo tak atlenga sajik tampak kan tia hian 15 AR Assam Rifle te company khat an duty ve ani mela hemi muna hianin kan unaw zo fa bai te an tia kum som thum pariat mi chuti wakat zowa aron hole kha ni zan lama khanin atho aron waka ha min tumani mitam takin ti in asoya athian te karon tho harin ve khai tha tum tu chetu man om lo ithian te vek kan ni ti in an kamu ana am le a kha dar ni borvela khan aron tho a le a personal weapon AK-47 in abul nai vela athian te ho kha kap tawak maya mi paru akap liama mi pati in nan san alia matika helicopterin army damdo in leima khong lama tenkol turin an phur tikha kan lo riat dan ania ani po ha to ba thi ve tikha kan lo riat dan ani po ko ni tin thudang le a chuanin Imphal district le Kangpuk P district in Ramri na mun ko truka tu kin jing dar rela khan silai ari antia tin voin lama lamka Churachandpur district chunga molwai phei khuwa volunteer ho an duty na bunker post kha Assam Rifle ho win an thiat sak kha jong kha zofa te kan omna huna thil thleng kan han puan theite ania mun rang ranga chuanin I engma boina in ka na te atleng lawani meitei phai Manipur Imphal lam report kan han chun zom le anga nimin lama po kan lo puang to a
arambai tengol hovin voin kha dar so vela imphal kangla muna MLA le minister ho zong zong kalkho ma che sam tur tia an lo pon to angin mete ho an chief minister le an MP an reng pa le si bat sana jaw pa khang tinin khanin an kalkho ma che chamna an niya Manipur chief minister Biren Singapore in assign boka nimin lamakan han puan to point baru khang dikha sorkarin tuna tanga ni song panga chunga min ron bozui saklawani chuanin Manipur in pum khatna Manipur ke dar thei zonga tuna kanin gola hianin Manipur sarkar le ram noimi arambai tengol ho mei te lipun po ni se an zawain kan tang tanga kan dowang ti in indo te po an puang ani kan lo hia theida na chuan voin khan mei te MLA somli te jiga mi pathum MLA pathum an tel ve lawa kha ngaron tel ve theido ho po kha arambai tengol ho wan ho tu pa koro ngan ba human anin ava vonik lomani ti thu te po chanchin kan lo se bok ani hey arambai tengol ho ka tu na kang la munan ron kal don khanin silai ral thuam nen an motor chunga te khan LMG MMG te khan ron fita ral thuam chi rang rang nen khan ron kal kha an nia kangla munayan nimin atang to khan police te police commando te Assam rifle te army te hial nasa takin ral thuam chi rang rang ral thuam lian tham heng rocket launcher kan ti te heng te nen hianin an duty ania khati arambai tengol ho ral thuam lian tham tak tak nena ron kal te po kha khati khan an en lim ve mai ta ani khati ang kha voina thil thlenga nia thil omdan kan han nai tu hi chuanin BJP sarkar po hian tu na kan maloka April ni som paruka hianin Lok Sabha in kan omdona heta po hianin Manipura hianin MP pati kan neya outer le inner apa niya MP te po hinay antum anita benge yang atsan su Ministry of Home Affairs atengin Secretary Levela Home Tulian Misra Hovin ni Pathum Anron Kala khang tenen po khanin ni hilai kha anin bi ania sarkar lai pui tuna helpol India khwale tuikan ni velo tia independent Norway bo khang ho nen khan khati khan anin bia kha nia thilom dan kan ngai tu chuan India sarkar hian tu na hian keini Manipur a hian rem na adu lawani ti hi achiang thokat wial to ina khiat thei bokani chu ani awangin tu na hian keini Manipura zofa tita na han ngai tu chuanin sarkar po in mei te ho bina ral thuam arambai tengol ho bin Manipur Police Center atanga silai chirang khang sang ma vele silai mu le puak thei bom chirang khang noi ruk deu tho khangan lu chua zong zong te po kha an kheveka zona mande vektur antina chungin boinia po khan riat sa ania arambai tengol ho bina an motor chung vela an ron fit ho zong zong po kha kami police training center atanga an lu chu te kha ni thei tu ra angai thei bokani khati yang din mun kha ni to tu na hian ni som panga chunga an thilngiat kan ti nimina te po khan kan ron puang to a khami an thilngiat chi rang rang ate kha ni som panga chunga an ron ti lo tin ani lo chuan Manipur
in pum khatna ti ke thi zonga tuna kanin rambuai na hi heta hian thei patop chuain kan do wanga in do kan puanga man ti ni kha ti chuanin kan la hiang e mo khami an thil niat paruk te kha apakhat na a chuanin National Registration of Census kan ti kha changkhat zakwa somnga pakhata India in siar pui khami kha kalpui ani ang ti kha ania padina suspensions of operation ti bo ani tong apathumna ke ni zoku ki te hi scheduled tribe list astranga pai bu tu tin tuna rautlan Myanmar ramatang po ni ro se heng zong hi detention ke Mizoram siama chu ta chuan ta khom vek tu tin border fencing kan ti ram ri dai theo kha ti ga ni ro se ti ga ni ya kan han khiat thei da na chuan more lama chuan tu da hian nan tran der to ti ga ni khang te kha atang puya an thil niat te kha ania ei kan mabak hi a ko ler lor khop maya amaro chu tuna kan han khiat da na chuanin tuna arambai tengol ho hi tuna anreng pa den MP leisim pasana zawba ama lampang ho hi an ni a ama lam tang le ama din ho hi ni in a riat theya tin meitei lipun le tuna kokomi kan ti ho hi Biren Singa Paul an ni ani ti te po kha channel dang news atang te po on kan the theya tuna yanin an MLA te le an minister te po hi an du lo thu soi to lo winram noi mi ho hian an thu ne to ber ni in alangani arambai teng kol ho hian chu wangin kong khata ngai to chon tuna tanga ni som panga nuwa engtin yen ron chet don ti hi a hiat thei lawa ke ni zo fa kho manipura omte kan sawai maya kan ho tu te nen ilungrual takama kan lak tha na thil tum hit tak neya tran kan lak hi atuli na poimo to tak zita ni ti kha kan han puan thei te chu ani e zona tam takhi ka dong ve thina ke pon manipura zofa te hian an thil tuma chiang sela separate administration anti kha enge ni nge ADC nge state ti kha han an thil tum kha an chiang lova chuwang chuan an thil tuma chiang sela tun ai hian an movement hi achak zo kan ti khawa so mai kham chung chang vel kha enga ni thil tuma hen kan la chiang tok lo nge ni ke mai na ka lo fiat thei dan chuanin state chu an ni lova union territory UT hi an ni atani union territory UT hi an ni atani kan ho tu te hian mo chu ka han riat ve thei dan chu ani mai chu UT ni chuan hei zo na thak nam peng khang kan ta khang hu kha UT a chot kan khung nu oi vek theng mo ti lai po kha zo na om vele tho mo ho tu te zong in de tlanga in ron tlanga kha aniat ani awangin UT a chon kan in khung zo vek thei tura nga yi lamo ani che ole poni se ne kate report frontline report ground report kan ngai thak ba khani zona claim zo bel kan siam lok ani ya ei hun thatak kan nei theya halo mum lu te pu ole ke po kalo me ole tu zong te in zawain mang tha u ole halo mum lu te ke kan lo me